te perlok paj yo biu ni loy tang tip kanu snem loy khatsan snem mirta ngu tang wa da pun bhag jing thain de utha nyu kudo pna bhaw katte ngu ta de murau na kam ye de gi jing thain yo de thain mi khnam kri kho na nei thain to kre istom khatsan snem mirta mi kat ni plia mi thain kat ni plia mi khod uta uye waro dat mste pathan dat mste ngavir than dat yo mas ne kate mut ga tu ge ga tu le ma dai tu kate mut ge yo chna mi tu se mura da mura dat ju than mi umom pu emma emre te mi ni ge than ge do mi gam ni wa emma hikai mi mo wa tipi mi mo pinale mi mem ong wa bulati mi lagi vi ne mem waro ne te bhuri le me chna tu bhuri te plia hongs ne uput yem ga put bhuri put pur ga snem sky biang te paj perlok uniu loy khian kam cha pertuñ the lut pertuj le dasna suk bhawa the lut di pertuj the lut di kam yu bang ba phi ma tha nyok do utari le hiu nu mai on ne yu tu bhuri le waju pen em kam hi por le niam be ding khlam chna yu te kam te da ong gi khnam le tha nyu gi chang le tha nyu gi khri le tha nyu gi kot gi sa diang le tha nyu ta bun jaj bhag jing tha nyu gi kho le tha nyu doi wa mem wa hikai o tang i bor prakhat pro jabeng yang o hi uda pan wan dur ti u tha nyu kdo paj perlok yo subha minut baham bayamo tho hep to kre istom te perlok paj yo piu jing minut niu ma da the lut te tai u chak mo khri mo tu khri himat pai u tok so dik so na paj perlok hadu kan di em sap nyu khna tha nyu kro yu miet bhat pon nyu tha nyu de bon hi da de u tha ne mo kat te dang ha khaw tha nyu wat dei mit si yaw le u me mu chong klik tiu hi tei sap wa kar pang dai u bla ha u me mu sep ayu gi minut hogu te ma the lut te khublai si bun te to de kampet hi ke sap yong mi hap yu him ga ma